Ang buhang diraha bah eti bata pahambur beli la acara pamaring eti la channel YouTube YKB lahilu humba. Pandai ditambaca ya na pulung nemiri malakata hamayang. Domiri maninggola awang larihi na nuong buhang menyapa baca dak perongnya na puluh manang na makapipi kama lalu rima lapintana. Amin. Ang buhangku atam ni miriyehu karitu na pulung lalu dunahu wieling la buku renungan wasiat rukuna luri napa pindi wieling la yahaya patu kambulhiwan dalar haulu dalar pitu daunan dalar napa kanadinda wieling la dalar hau bawana napa aungga nyunggai miri bandedi habualangga na pindika piti wieling balakambuka. Ang buhang gulatam na miriyehu karito na atu mini nama patakanya na ihieti na lataw kawini pambuhana wananya nyungga kudedi nduma menyung mungkin lataw hawiengo na kariyo kununa kariyo pajuluang ya tapi nduma lataw mini nuna mapelang takangnya na kariyo kunayan nakariyak no ng buhang na niya papatakanya naluri na duma tau kawini na pambuhan nuna dia duya ka na paranding dang natutur na hanggang tau kawini na pambuhan na kaway ang buhang gulatam ni Miriah karito ang karaya na papatakan na ihaya ningu dambu artina ruko na mangako parhaya dang naparanding na dadang buyada na pambisa papahiyawan niya na mangako parhaya iyahaya na yakin ialan na mapaaw niya jadi unang wieling dia di na wieling dia di pa na dia di ruku na iyahaya na kananding pelangtakanya hilupa na luri na pangitanya na matutur na wiki na daw na ruko na pananjadi unang nuna nakahaw dan nabisa apa pahiyawanya iya na mayaka na paranding na haya na mangaku parhaya daw nakananding na mamanjak iyan hinamaka tutur pananjadi unang na miri laluri na ang buhang bertam na Miriah karito batanjadi tau na papindi na Allah nuna dia bayi tanupa tapi nuna mapaihik maya ya dia ka takanandi palangatakanya garaya napa paramanda napa palakunda nuna tapalaku ya prairuku nanyuta tau papindi nai Allah. Amin. Malakata hamayang. Miri kapipi are kama pelaku ya na pulu manang laluri mahulod-hulodo. Amin. Ang buhang takaliyo ana pulu na miri ang maruang badunya pa like ya subscribe dan pabiar niya laang da. Ya kata pelaku ya na hamat buka batapiti way mira. Dalo boban ranya na pulong na miri ang YKB mataway miri na makapipi manuta